Holiday nga king mabilog nga bangsa antimong selebrasyon ng 126 Independence Day ng Pilipinas. Alang lub karing opisina ng gobyerno pero mitipon la pamurin ding lokal manong kulan karing barangay at balen king Bacolod kaya bering department heads at uniform personnel ba makisan metong king pamagmasusi king Aldo ning kasarinlan. May kasimpleng programa king arap ning munisipyo. Ating migkanta at may daking pamagpuge para king watawat ning Pilipinas, apeni muna na ning President Diosdado Macapagal Masonic Lodge 469. Agpangking pamuntok ning balen ay Mayor Di Mandato, masaya at makasaysayan niyang Aldo ing Independence Day. Ing Katimawan ay enjoy tamo kanungeni, bunga nening tepangan daring bayaning Pilipino, at dinaking karelang sariling biye bang maging malaya tamo king pamanyakop daring alwang bansa. E tamo kano dapat sa sayangan at marapat mong paneta mong balikdan ing sakripisyo ngay ni. Kailangan hanggang ngayon, balo tayong istorya, ating kalayaan tayo bibili. Pero masaya ang ating kalayaan. Talagang papaganda katamo na talagang ining importante ya ining aldoyti. Uling ini para kaya katamo yung itang Pilipino. Nung alayo ng aldoyti, kapilan man, tamo maging masaya at tamo magagawa ang gagawang tamo ngayon. Libutad ning gaganakan ning esensya na ning Katimawan king kasalungsong ang panahon. Lingi ding mamarabya king pagsubok king bangsa. Pauli na ning pisasabyan king West Philippine Sea. Balaos na pamurin kasing araranasan, lakwas na ring manasan king mesabing lugar. Ing pamanabi at agresibong kimot daring Chinong magpatrolya king dagat. Alimo ring manasan no nepati ring katamong Philippine Coast Guard, tikman ing pamanabi dareni. Inya pining alkalde, mga diyang maresolba ing pisasabyan king mapayapang paralan. Kailangan mag-balance tayo and we will the gift of wisdom in karatang gamitan. Pag-aralan tayong masalesya, we pray a lot, sigurado ko yung ustundalan, apuntalan tayo. Sumangid na nini maniwala ay Mayor Dato. Aramdam de pa rin ding Pilipino ing freedom. Makanyan man, balawas tayo pamurin ka nung dapat protekta nini at sesen. For me, yes. Kasi we can still do what we want. We still the freedom. Malayata pa naman. Kanya kailangan talagang panindigan tamo at babantayan tamo. Balang may itong tao, ating ang bagkeni. Kaluluyaman, makwal tayo, may agaral, we will do our part. At sigurado ko, manatili ing katamong kalayaan. Ako yung kayong talasuyoy Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.